talak yang tertaklik itu jatuhnya berapa jumlah talak. Kemudian kapan jatuhnya talak yang ditaklik itu. Ta'liq bila alih tak ta'liq tua mala alih han berlaku nyani han jatuh ta'liq baikul le suami nya menyakajak upudai lho ni bong pajan matang kajak kah jatuh ta'liq orangnya ikun bulan uka katua le isteri han itu punya naik ta'liq le suami han jatuh ta'liq. Karena saya kata jatuh talak baru jatuh berdepu oleh isteri yang mu'ala alih yang kah ditentukan oleh suami. Dalilnya wa yasihhu ta'alliquhu ay talaq bisifat wa syarat wala taqtadi takraran sah ta'liq dengan sifat dan syarat. Syarat menyekajak bulan dan hanai kendaki le ta'liqnya mula-ulang kecuali ta'liq dengan kullama setiap kali kamu datang ke lholibung engkau jatuh talak. Orangnya jak ka jatuh sabo. Singa jak lah ka jatuh dua. Lusa jak lah ka habis balai. Yang ta'liq kullama nyam nyebab kita kalau kepugahnya ayun kama dengan ta'liq kullama cukup payah. Wa kharaja biqaulina min ghairi nisyanin wala ikrahin wala jahlin ma law fa'ala al-mahluf alaihi nasiyan aw jahilan aw mukrahan fala yaqa'u talaqu. Menyetua dipaksa hana itu boleh nyamal alih bila puput han jatuh talak. Bajuri juzuk 2 halaman 7 mahali juzul halaman 5 segorong. Bab tu maluk baik main-main karena hina hana main nah hadis mengatakan talaqun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun at-talaqu wa nikah wa raj'ah. Le macam bit-bit cika bit-bit pura-pura bit-bit. Yang pertama tu maluk, kedua nikah, kedua rujuk. Nampak main-main bataluk. Ka selesai taluk dan ta'liq. Taluk rak pihak suami, ta'liq dia rak suami, dia rak orang lain, suami mengiyakan.